سرکردەیەکی کوردی ڕۆژاوای کوردستانی تەکەس دەکە پارتیەن پێنەکێ نەخۆدیە بریارە خوانە و تەڤژی سەر بە پێدێڤەنە گوپەکەکێ لە پەیە و دژاتیان نزیکبوونا کوردی دەکەن دەیرێ دوانەکە تایبەتدا ji بۆ باسی نیوز نافع بەیرۆ ئەندامی پورێت برۆوە پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا دۆڕۆژە ئینێ تەکەس کرد گوت پارتیەن پێنەکێ نەخۆدیە بریارە خوانە تەڤژی سەر بە پێدێڤەنە گوپەکەکێ لە پەیە پەکەکێژی دژاتیا کوردان دەکە بتایبەت هەرێما کوردستانی و ئاماژە کرد کو سەرکردەیەن پێدێ gelek caran hevdîtinên bi mîtên Tirkiye re berpirsên wan re encam dane tucaran ve xwendinên mîtê Tirkiye ji bo hevdîtinan di demên ku dixwazin de red nekirine pêdê jî pênekê ji bo berjewendiyên xwe yên siyasî û civcîkirina planên xwe bikartîne herwiha beyro serbar kir ku li ser daxwaza pêdê û PKK wekû şêweyekî dijatiyê kevnên nû li dijî Kurdan bi taybetî Herêma Kurdistanê û Serok Barzanî û tucaran ranewestiye seredana îtîlafa niştimaniya opozisyona Sûriyê بۆ هەرێما کوردستانê ker buhane û hincet dijatiya xwe jî daxuyanî herwiha pênekê de riya daxuyaniya xwe de xwest ku şikestina danûstandinên kurdî û ji ber binpêkirinên pêdê rawestiyane bê xedsitûyê ene kesê de